Bia Kamal ka Noir Online TV kajan gwasme bana ler bana jeling an ler bana ling akwi kwarten sha kwan re wacha ka greater afanal state kamalakal kan konore de kajan gwasme na jelung no de tiamo mi jira ma jidit de subscribe ka Noir Online TV be ko nyota gwano shungu kel ka Noir Online TV ko biletin konen ba non ka keten balas kare ka tuk 99 bikan shamala shubka je ka gwas dana pai kala rech shuja paru je no bi notification bell bi je twain ka kor ka mi subscribe kami ci subscribe ba ka shi ler shi de link dei metodo gori ke dei jina comment be kulu nyosa gwano shi mandanan chala rai kan Online TV shi je je ke shi je link ala ban ga jan gwasa me ku quarten content pai kwan re wicha ka apanal state kamalakal bana do dana cha kwanka ke man cha kwanka je re wicha ka sa Sudan ban je chulinkel shiri manga yana no en apanal te ka rol midin mi ten ka kan konin ton paiwa te ka kor missionary show badak shi ga tesniantin ke sha kanak kam jani kanatat ka jen gwas me bon kula lanet ne tin konan sha kwanten cha laslat ka jen gwas me kanite konan sha kwan ka kwarte te ka let goal ke rich ke gane te roere kuma ka kamalakal atlet ken ka gol gwas ma karo jan shala do sha kwaten pai kwan tin bi malakal bi kan bot ka jar wona me sha kala slet en ko nye kwan ka ron mi shalat ne ka television dung South Sudan ko ne sal ke ma yadit ano te ka kwart jidiene te bala slet re kuma ka mente ka malakal ke ka gweta panal state gajan gwas me cha kula da no cha kala slet kanetin pai kwan la kwar tin la officially re kuma ka apanal to would me shali honorable Jacob Dol shaja kwanya Ramadan and Bileri ke Ramadan la speaker ke Ramadan Bileri la re kuma ka greta apanal state ke liu chaja kwanya Jacob Dol jaram cha kwanya Bileri lat mite ka mije to re kuma ka mente kamalakal charam do dien wun mishal ka James Moinloak chaja kwan ramman dana temal tepinde ki men jagmal ko betetin rewe ki greta panal state James Moinloak ram kel michalan no kor malka ke ba mal be jata wono rek wajin wini ram dio dien James Basha Tewa jen ram micha kwan ba la kor mete information technology and communication tepinde kineten content technology kelio computer ke telecommunication ke wana kon lalat kere kumaka ka tada nan de technology da woga jere we ka geta panal state kelio tepinde ke rwanda content la nan karar shit ketin la yin social media ne arama me chale James Basha jaram danan te information technology and communication tepinde re which ka geta panal and gwasame to kon gane de mo non chalat ba te let goal te la kwar karam dan leskelet ke men jaga wo bi kana kwar tam re wi ke geta panal ramadan la governor udok uyai jana jala kwar dini jan makab geta panal state ramadan en lesne to lesekelet tama ka chane to cha ka ngik ka kwar dan cha kam ka udok kana dob dan de kan malakal ke geta apnal ke lude kan jaga o bateniam ke batakamal ka balatla let chop ba latin ajale dan de linga jan gwasme mi jiram jidit ka jan channel me ka jan shang nam no jin bije je kan channel me der subscribe ka der ngak ba kan nasin ko ken ka der comment ajan dan goran wode yana laslet nyoga je kan ne ko ken ko nen ka ngaj ne biata kamal ban len je ka le rodien bye bye